MUBUNGE wa gĩcigo mbunge gĩa TIGANIA Mpûrû Abûri na amenerete RWANGI UGIMA kaunti-inĩ Meru rungu rwa ũtongoria barabara akiuga nĩ rũremi kwagĩrithia ũgima akĩaria macibitari ya Mĩkindũrĩ Catholic Hospital. MUBUNGE ũcio augĩte thirikari nene nĩ gũtiumia kwagĩrithia ũtungata ĩndĩ kaunti ĩtĩkũmba. Augĩte bobu nĩ gũtũmĩte akairutanĩria arĩ we wengwa gũkũrũkĩra atware bawe gũtetheria cibitari ĩngĩ na njĩra mwanya mwanya. Na katika Meru community hii ndio hospitali kutoka Nkubu, alafu Meru hospital, hii ndio hospitali kubwa sana, lakini hapa imepotea, haina kitu yoyote. Ni MUBUNGE wa TIGANIA Mpûrû Abûri akiarĩria cibitari ya Mĩkindũrĩ Catholic ĩrĩa yonete ageni bakũmĩthũnja kuma kĩrĩ RWANGI rwa ũgima thirikari-inĩ ĩnene. Na juzi tumekutana na PS wa Health, Madam Muthoni, tukaongea pamoja. Nikamwelezea ile hadi ambayo tuliahindiwa hapa na Mheshimiwa Rais wakati alikuwa naibu wa rais. Aliweza kuongea na Kariuki and then connect wa region ya Mount Kenya East ikiongozwa na Madam Matindi, na wamekuja hapa siku ya leo. Wamesunguka hiyo hospitali karibu walie. Hospitali ni kubwa sana, niko na vitanda mingi sana, ni kubwa sana, lakini haina daktari ni mmoja ambaye tuko naye hapa. Akiaria umwe wa maabisa baba na arikithĩtie kauma cibitari ĩngĩ nĩ ĩthirĩtwo atĩjanĩrĩtwo bunene nĩ ũntũ ĩtina ndawa mathagaja gĩtũmi kana kinya mandagĩtarĩ bakũng'ana. Akiuga nĩ baete ũrũngamĩri wa cibitari ĩngĩ mataro njĩra komba gũtetheria kũmĩkũria. We are here on behalf of the council to do a re-inspection of the facility to assess the current status of how it is. We have done a general check-up of the inspections, and together with the management team of the hospital and Mheshimiwa, we have seen where the gaps are. We have seen there are so many gaps which need improvement. There is no personnel, limited personnel in the facility. There is infrastructure, but with some old dilapidated buildings, and the services offered are also limited. We have also advised them on the ways forward on the IPC of the facility. They have committed to improve on where they can, where there are funds, they have to source for funds, and where they can do as management, they're going to do as management. So on behalf of the council, we have just give them advice on where to do some improvements, and we hope they are going to do the improvements so they can serve the community better. Mpûrû na achokete onekana gũikia mũrigo thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa gavana Kawĩra Mwangaza, akiuga na atĩjanĩrĩte cibitari ĩngĩ ũntũ bũtũmĩte akanjire gũtwa endi wega we wengwa. Kwanza kuna ile pesa ambayo tunapitisha katika mbunge 14 bilioni ambayo inakuja kwa kaunti, na kuna pesa ambayo zinawekwa kando za kuhudumia watu kwa hospitali. Imekuwa ngumu zaidi kuwasiliana yule ngabana ambaye yuko Meru County. Wasaizi mimi nimeanza kutafuta wafadhili kona kona, wale wako na mandawa. Juzi nimeleta mandawa hapa mingi kadhaa, na sigini naweza kupeleka mahali nyingine kwa hospitali karibu 5 ambaye nimepata mandawa kutoka kule Germany, na rafiki yangu yuko kule hata Nikuvikis ambaye ananisupport na mandawa. Tukisema tegemeo letu tumetegemea county government, itakuwa ni sinda, kwa sababu hao wenyewe wamezunguka, wameona hiyo hospitali ni kubwa, iko na vitanda mingi, imejengwa kabisa njia ya hospitali, lakini wenye kuisukuma ndio iweze kuinuka hakuna. Ũrũngamĩri wa cibitari nabo nĩ bajũkĩtie kanya gũcokia nkatho nĩ ũntũ bwa ndiunga ĩngĩ ya bata. Buruan kwenda gũcokeria mwene Nyamurungu nkatho nĩ ũntũ bwa gũtũnengera mutongeria umwega, mutongeria akujali antu na antu ba mithemba yonde na antu ba ntere cionde, na thaiji onekanite aje ne cibitari ije tontu nategiro na bura kirindi kuthangika kirindi ya ntere iji otogwa igwa baba mabwaga itinara kilomita 100 baiga kinya Meru town beje raja uju bakethira utendawa na bime bia yetu kama Mheshimiwa nejire raja uju na tuletera ũteithio bwa ndawa, na ndipo mbete gũteithia mũno kagitene ka tontu bwa ura kirindi kina mithangi kwa mingi kwenda thina ici kucia nginya respiratory systems yaturonia nginya thirikari bakiuga kwenda thina iwiriku, na kwao atwenda gũcokeria Mũrungu mwene nyankatho na thaiji tontu twina baba barũngamĩrĩte region ĩngĩ ndene ministry katugwa Mũrungu na tuonekanĩte Burugu itukira Mheshimiwa tontu kwija kwa waja uju bejete gutuletera ũteithio kuma thirikari, na tukauga thirikari yetu itaina mbere gutugwatira ou.